Yada say, Yamuachimbium, Yasamu Aquaba, Badwam TV, Badwam Media, so Yashas Yada, Bra, Yadinum Tour, Edge Wama, Apostle Dr. Nita, Kute Goodin Cranshan, Samno, Ebaye, we yarn and news, and also Editor Swa Yaquaba. Yabejina had a one cratano and online stories no amount Tisana, Badwam Media, no TNT, making sure the news no, Ubeti be a name cranshan, let me on board, ama wood dano. Also who to me akeka entem many ora sante da ko ni gina ha no pe rade adom ntimi gina ye na so nti aseda ne de ye mfa ni da o da na se bra wontu ahwe no so ye odin Mr. Yakai na fa de aseda se no no fama no na wompo nipa wo ye obi adoye na obeda wase a wo ze de ya wutimu ye ode e ma wo koso ye because we appreciate sa na nyame nso tie ono krampo de o amaye kura wo ye dada nti yaye no nkoso anhira ye yeda sepa radio fosu fo ye momoache ye momoakwaba so ofidie ne da radio fosu ye do bonkrata ne online de to so be me na aropa me nchia we well mejoso na me ma ma mentiase fia ban kwa ma me mambofa atu tiase me ke mambofa na no da me de me sa to sayem mambofa ezera me to sayem no nzem bebiu na jeremo ntimi amba na oba no o mo no peswa if you do it, you come back and say, oh, me that Yamin, Yamina, okay, see you. Pass one other man, if you may do no. The all can, the medium force when they say, oh, Yamin, she says she is free. It is also a cake, osmosis. Only so for chief, more bondom, a Jamo church member about when they be all day, we see. No, Cassin Yami, and that was no. And then about and no, the one near Hassad and cry. And the cameraman back for 42 years. Make us say, or no catch of the mention or tune away from on Casa Kuno. Ubedu, Dinyamin Medawasi. Yes. Very important. It would not dampen, would also say, I'll quite and conquer with Yamin, but because they were not. It is after say, see film, Medawasi double, because Ubianiati, Bampanos who are kept. Hey, Abrabo Obiani yakasa obiani atia wo se bibia afase de be obekọ 9 it won asidane de kan obekasa bi etuatua waso ebrinti ye beje bre na ye ne wadi san komo ni ye se otia se de ntia ekwan bi tukra eya ye nhye se osori anopa se fantase na wantu hu se bibi na mo waso ti se bibi ni kura na ka se bibi me da wasese wa mama da sorry Sabi no. Ebi kura de aseda ko manua. So de bi jolo. Edi sa na tie na ko ebrada ene da kese ma Ghana ni bia NDC aban na woso. Enen na obe kire ne bobre. E wona na mo ntu mfie na ye da animi oni ye betu ye sika sem enwuma esi nani so ko obe fa so be ye no ene de ye hwe animu nsu se ebebem se ni sika sem no entotu enim no. Ti ena special day nya so na gibre ne tie bi. Nye de bia o de kote ye te kote ani abeka kire ungi bia untie bi ti jibri na tie acha do vere be mienu bi de na me nse bi no akenkan ne nkrata ne nyina bi na obi aku ba a Ghana ye de ani a kire se de be ye di ho nkomo a obi nkofa 6 enda no 9 wankasa otie ti hu se ha de so afore ka se aha so afore che sa to so aha oyifiri hokra aha de nchiremu we bai enti sa de be part of oman no chichire be part Enkasa mle de be ko bia no anko yi a wa wasem o be kan eti ka ho prekuni enko ko yi nyina na eko anko yi nya de adwenkyere ba na bibi eko kama eti sema wo do atodwa ne kase pa ne ye era Dr. Atuforsen ensema obeka enne wo mrase bedwam all our networks no Love FM, Insure FM, Joy FM, Adom FM, Bedwam, Joy News, Bebia online nyina no ya ye krado se eje pro na se ye de asima ye de ebro demom ye bo ho nkomo saa kopem se ye minister nkasa beba na hye bedwam na afi wabedi ye ne nkomo e de a kire to he de obokata odo mi na ni mfonyini e oba bia that is the norm because on no bekasa o state of the nation address riwa na afi finance minister ono so de ne brain na edu no the Ghanaian Times said the be shase any man say o say public expectations from 2025 budget ubekaya 2017 MPP to take it over no
etuo bi a na omo susu se enko yi man no maako be enum nsia nson nwotwe bi omo hwehwa ni nyina afiri wa no omo se enya de omo na be saa so na be na NDC so bontoa na omo preso menya akonya atena so no omo share Ghana for bosses omo nya akonya ba betting tax e-levy emission tax de ka ka nyina no omo hwehwa ni nyina afiri ho no nkomo na koye bebre but ni nyina mu no enne ibehu se de nyoma esi etie. Government operation cracks down on illegal miners, confiscate 9 excavators, bulldozers, arrest 4 persons. Edomasi. I know I can. Menya dia me be kase e nkosi aga da bi edomasi. We no anu maybe ni so see ehwe e wo kwan pa so. Nye se see ehwe se e be kwa akopim da bi. Because omo pim a affect ye nyina. Bibia mo. Se o man chire no, dia amana ehunu no. Aye o sa oyonko kohwiase NDC kohwiase and MPP kohwiase ye ode omo hwiase ani nyina wo hwiase am. So it will be better for all of us aban bi obeba no oni na nya adwunu ni na afa no problem but Ghana ntino make sure say won susue pa wo ne ye pa ne ma papa bia no pia na enko because mra ekọ no na ye ha no so tia na ete enim how so let's uphold principles of Dr. JB Dankwa minority leader Ana Akasei Anafi Hanso Oblimpong, Dr. Wache Kojo II. Ono na ye omo de no men Oblin, de no bring. Okay. Ono ye Paramount Chief English Alata, President of Traditional Council Ana Akasei. Daily guide de to aso. NIB releases gift your worry mensa. Info you know what I'm saying. What's it? It was a picture na omutwa na so. Na make mo gift you and info you know what I'm saying. And I feel enim hakesi pay from Makachi 2025 budget no e-levy COVID tax na sifo you na no muka say it's say ekwa and sam JB Dankwa killer bail hearing move to match and also quite back and forth be hey asamo hey asamo be am do apa no break o emu ayo onu kwa de say ye de ba eye Echo Hayford. Fancy, fancy man, 4 months. Me do up down or da. Ye didn't 10 or so years. JB. Nearly true. Crata, Arrow. Things a free moon or tree. At the Yachedodo. At Chedodo. True, up till now. Can we see eat already? Yame. Radena so no nipa no so ate ase ono so nam ho kumo bi de hia kwa bakobno ansana yenko adomonline.com asante hene negusu etutu ahemfo wo ye galamse den na na unko so no pa mi bo mutia wo ebetu tu camera fo amono mutwa galamse mu ntwa ni ebetu mu nyina e ka say so man so obi e ye na dia ho anke ko na unko so mpasa so hene yes any other offenses because anya galamse no nko a we say na di magumu sa basa ene da hene ni se kan hene and dabi go mu a wo yo hene wo mu so mo ni da ho ana ofiefu ankasa kra so ni da edi hene o hene ba kwa ni nua ba be di adanse edi sum ni ko so o we na ensasi nyina wo aya na wo dan nipa doma no e na wo do ho ko hye galamse mu enti se wo kroma ni ya na de na obeka wa wo ye bi na wo nkwaso na fo nyina mfirase ye ye saa kan shu ni nyina ho bete na wo de bas awraho samu eno so asie e wo kwa da so just last week ya no one association e ba e beka saye e ma MTN fo mpo one more insurance bia one any other security measures bia on person wo de boba we de enye se ne shop animo we de yesi wo mo akone dem akọ robo no o ma se ku no nti we no de otumu se personal wo mo akoni hi atete na hu ne fi akọ ho na robo ni wie ne jan ma ne ngoi mo se ku na ka ese de kwabna oh ani bre sika ni brinti obi kum ni nua wonhunu wonwene ho because the motive ni nyina ne say won koje ade koro no enti wo kum no ko ohun say ye nipa ohun sasa bi akoko bi aboa bi ene wo ku no wo kwada so kuma se kwada so akunu free fa ne ho adi ya mampani John Dramani Mahama so ayese Mali Niger Burkina Faso won mo nsa wo besa wram wo bebo wo beka ho asem wo eye ECOWAS na se de ya twe wo mafiri mu no ombese tumi abemo se weekend no
oko Mali Niger or the Sansini Chuja. Na kesiye na da adomonline.com anim ha ya adomako ba fia miracles Aboagye chire mu se na nani nye ho se yi no se communication director no oba adomonline.com a sansem no so ewo ho the brother kan radio for su ya chia mo achema mo akwaba ye sure say by this time the edem kase na wie wa adom fm nti the bonkrata ene ye de me ya hyase dada ene ya be adomonline.com a kwabna twashi. Okay, so maka eni madodo na area to force doctor ne nkomo be di akire Ghana for eni wiase ene nti ye the hog the obokata na be wie kra na or see jailed for nothing, man locked up for 19 years over Bangle trial. Hey, semo wiase ona ma na bibia be so nice na e do kosa boafo na ka chinchire no look as agro ni di ona ma nti dey be ada apart from say person be scapegoat me person be scapegoat no also person be scape e say awiye srunku bi na o say humobro srunku bi e to so ni bambo go nam sa na bi chese nchase bambo mesra enyina enya hwiye na onyame humobro no so ntwa so enenye da srunku fama why na yere ho so so beboa Ghana amla konkan ye kwa na sa apombe wuto de so na ayi asante mampo o say happy birthday nkoma ene yo no ne birthday yo na ye 2 pm o say na ne birthday ti 2 pm nkwa so nyame nkoso nsira so no TV hwe any radio tie eye mfia agodi be 30 years say say no dey call heaven dey awadu what media or dey call pepe unkwaso happy birthday enti yakwe agudi mu nsem beba Erica Kwasibodi beba say wiki mu anura paresthesia ahye apopo abena sa experience ndi obi afam wo ho na echi apopo se chicheche wo hu ade wo ho hu so nipadua bibi wo sum o se bia se kom na de wo de sa ne man pacho wiki mu yentie sa nkomo we na dog kan wo hwe na aye too much bibia mu so bia na ya na nti abro so de odaroma wo frɛ no a obetumi aboa pa nti menyi free 5 minutes ya nche obetumi atie wo sa wo siesie nkura no ho ne ade o kyena so saa ye bu ne toto de ama na afo ani so nti ya akoso atie Monday to Friday 5 minutes na ye de eba by 6:55 na ye wie pe ahosepe beba mambo atema ye krado and all big interview be ewo ho a wo de beba na fe nkomo ba ko mienu be wewere mu ansana incoming kwasinsia so de asemidi kamba na fe be me na so ateneme na ye ko parliament ntino e be di nkomo no mo animdifo mienu na eba ba chechire ye mu se de besi akono nti wan so tie bi e ma obi nka nche so de kwa ba ka ye no wa fo aso ne tie bi radio no ko YouTube no ba bia so benya kwan no wotie no ne Badwam Media ye de ebramu ti sabrede kwabna ye wie ho ye ne ye de si ha na kudie mu nsam ato aso ye da se